Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa and welcome to AEON Bank Wonderful Anniversary Show. Baiklah, terima kasih kerana bersama dengan saya dan pastikan anda bersama dengan kami sampai habis show ni sebab kita ada banyak surprises, kita ada banyak gifts yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi, jap, sebelum I lupa nak pesan kepada anda semua supaya download anda punya AEON Bank app sebab semuanya kena redeem dekat app tersebut. Tapi kalau anda dah, good job. Kalau belum, tunggu apa lagi? Tolong scan QR ni and activate your AEON Bank sekarang. Okey, sebenarnya kan saya sangat-sangat excited nak jumpa dengan orang yang penting. Sebab apa? Dia nak bagi tahu kita, dia nak kongsi bersama dengan kita. Anniversary AEON Bank yang pertama ni memang special sangat-sangat. Jadi tak nak buang masa lagi, jom kita bersama dengan CEO of AEON Bank Malaysia yang mulia, Raja Datin Paduka Teh Maimunah Raja Abdul Aziz. Hai. Hello. Best kan anniversary? Happy sangat-sangat. Finally 1 year old. Well, thank you for being here, Dahlia. Yes, my pleasure. Okay, sebenarnya kita nak tanya, apa sebenarnya signifikannya 1 year anniversary ni? Well, this 1 year anniversary is a very, very, very special time for us. Firstly, I'd like to thank all our existing customers for being with us. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan kami yang telah follow kita on this journey selama setahun. And yang paling pentingnya, this 1 year what we have been focusing on was to create a digital bank yang mudah, yang intuitif, yang seramai golongan yang muda, yang tua, sesiapa yang ada smartphone lah boleh pakai kita. And yang very, very important, Dahlia, is we are a 100% syariah compliant bank. Maksudnya kita halal dan boleh pakaikan kita tanpa was-was. Itu yang very, very important. Dan satu lagi, most of you would have heard about AEON. We have been around in Malaysia for 40 years. You would have done your grocery shopping di AEON. Of course. And on top of that, actually, we're part of a very big group that has been around for 200 years. So sekarang, daripada shopping, kita juga nak menawarkan banking facilities kepada customer kami di Malaysia. Betul, yang paling penting memang mudah dan halal. Lepas tu kan, memang sebagai pengguna AEON sangat-sangat suka sebab banyak sangat ganjaran. Kalau anda tak percaya, apa kata korang tengok apakah pandangan dan juga kata-kata masyarakat mengenai AEON Bank app ni? Jom kita saksikan. Roll VT. Actually dah lama lah. Pasal anak aunty lah dia suruh kan. Dia kata senang lah mama kalau mama nak keluar shopping. Macam tadi ni aunty bawa keluar shopping ni kau tahan kan. Jadi aunty guna AEON Bank lah. Pasal kita boleh guna app kat phone. Kalau lupa bawa phone, pakai kad. Sebenarnya cakap terang lah. Aunty memang tak tera teknologi. And aunty tak suka pun nak belajar teknologi. Tapi pasal nak shopping pasal aunty belajar lah. Pasal AEON Bank pun dia senang. Dia kita boleh transfer duit. And then kalau beli barang online, boleh bayar dengan debit card. Lepas tu kalau pergi pasar tani pun kan, boleh QR je. Senanglah kerja aunty. Walaupun tak pandai IT tu kan. As a full-time working mom, I'm always juggling like a million things. But when I open the AEON Bank app, I feel like I have things under control. The savings pot feature is my favorite and I've created a few, but I'm focusing right now on a savings that I'm saving for my family trip to Japan. Because I want to take my kids to see the sakuras and I want to treat my husband to see the sakuras as well. And I've named it Dream Vacation. Every time I save, it gets bigger and bigger because of the profit rate. And I'm like, okay, this trip is really happening. It's simple, it's organized, and honestly, the savings pot makes savings so much fun and manageable. I always shop for my family for about once a week. Normally, I will come to AEON lah because I got AEON Bank card ma. Well, I like it very much because I can redeem points. I always tell my husband, I'm not just only spending money. I can get back my money because my points can redeem cashback loh. Sekarang ni, saya dalam bidang korporat. Tapi saya memang minat baking. Dan saya teringin sangat satu hari nanti, saya ada business baking saya sendiri. That's why saya suka AEON Bank. Because dia ada term deposit. Jadi, bila saya menyimpan, duit saya akan jadi berganda. Profit rate AEON Bank ni tinggi. Itu yang best tu. Oh ya,
baru-baru ni saya ada apply pembiayaan peribadi. Dan itulah tujuan saya sebenarnya nak baiki rumah sikit lah. Sebab apa, mak saya dekat rumah tu dah uzur, jalan pun tak larat. Jadi saya nak mudahkan pergerakan dia. Saya perlulah buat permohonan kan. Jadi saya buat secara online dan permohonannya saya begitu yakin sebab apa, dia mudah, selamat dan paling best sekali, tak ada complicated langsung. Dan bila orang rumah tanya, saya jawab, lulus. Itulah I cakap, senang je kan. Korang tak percaya, korang ingat I main-main. Tengok semua orang cakap apa. Sebab apa tahu? Dia ni kan, teknologi ni dia tak boleh terlalu high-end tau. Tak boleh terlalu high-tech. Sebab kadang-kadang kita pun nanti lost. Lagi-lagi kalau orang tua kan. Tapi sebenarnya bukan orang tua je. I pun kadang-kadang lost juga. Betul tak? Betul tu Dahlia. Okey, jadi sebenarnya I nak cakap yang I ni sebenarnya dah lama dah download app tu. Lepas tu terus ada account. Tapi untuk mereka-mereka yang baru je scan QR code tu, mesti diorang rasa macam takkanlah senang sangat. Kan takkan tak payah pergi bank. Macam mana tu? Oh ya, memang tak payah pergi bank sebab kita 100% digital bank. We don't have any branches, tak ada cawangan. Cuma perlu download app, lepas tu register sendiri. Boleh duduk senyap-senyap, dalam 5 minit tu semua dah siap. Sepantas itu. Jadi tak ada alasan lagi untuk tidak download app itu. Lepas tu apa lagi ciri-ciri yang ada dalam Aeon Bank app ni? Oh, baru-baru ni kita launch Neko Mission. Yang ini Dahlia. So Neko Mission ni is Malaysia's first digital interactive reward program. Kita dah introduce reward program ni dalam app. So you boleh berbelanja and then you boleh collect points macam your favourite coffee, your favourite bubble tea. And bila Dahlia pergi shopping kan selalu pakai Duit Now QR kan? Duit Now QR. Kalau pakai kita, Duit Now QR, setiap kali imbaskan Duit Now QR tu, bila dah sampai a certain amount, boleh redeem cash terus masuk dalam savings account. Dapat duit? Dapat duit dalam savings account. Macam tak logik lah. Tapi ni sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya the more we spend, the more rewards kita dapat and kita dapat duit juga. Yes. Jadi korang sebenarnya tunggu apa lagi? Tak ada alasan dah. Tolonglah download app tu sekarang kan. Sekarang ni, I nak pergi dekat phone I nak cari Neko POS. Yes. Neko Mission maksudnya itu adalah reward program kita. Points yang you collect tu nama dia Neko POS. Okey, kita semua dah tahu dah pasal Neko Mission. Tapi ni kan first year anniversary. Takkan tak ada yang special? Ada. Jadi Dahlia pergi ke rewards. Lepas tu select Neko Mission. And then select new. Dalam tu ada mission-mission yang baru. Jadi select saja dan boleh redeem. Senang je. Tapi ada juga mission-mission yang lain kan? Oh yes, yang lama tu masih ada. Jadi apa tunggu lagi? Ready, set, meow. So Dahlia, you seem excited with the Neko POS. Yeah. Dahlia tahu ke Neko tu apa? Apa tu? Handsome ke tak yang penting? Okay, let me introduce you to our Neko. Wah, kawaii! Okey. So, Neko tu tadi untuk reward, ganjaran-ganjaran yang anda akan dapat. Tapi kan, macam mana pula dengan savings, simpanan? Oh, bagi simpanan, kita ada something really exciting. Namanya Saving Spot. Jadi, kita ada savings account biasa and then kita ada Saving Spot. So, Saving Spot ni, you boleh save duit and simpan sama ada you nak simpan 5 hari ke, nak simpan 11 hari ke, mengikut cash flow you. Yang pentingnya kita akan kira kadar keuntungan tu daily, tiap-tiap hari dan kita buat pembayaran di hujung bulan. Dia lain sikit daripada macam term deposit atau fixed deposit. Di mana you kena simpan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang ini you boleh simpan tak kira lah berapa-berapa hari. So yang ini penting. Kami pun suka tengok pelanggan yang boleh create macam-macam saving spot. You boleh create apa-apa saving spot. Ramai juga yang create untuk nak pergi bercuti. Dia bagilah nama tu Japan ke, nak pergi Bali ke, ataupun nak save duit untuk deposit nak beli motor ke, nak beli kereta ke. Jadi saving spot ni saya rasa adalah satu feature simpanan yang
sungguh exciting. Betul tu. Sebab kita ni merancang je boleh, tapi kadang-kadang kalau kita tak disiplin dalam menyimpan, habislah rancangan kita tu kan. Jadi kepada anda yang nak pergi holiday ke, yang nak kahwin ke, apa tunggu lagi, saving spot is the way to go. Okey, tu savings. Macam mana pula dengan pinjaman? Sebab apa tahu, kadang-kadang kita ni ada perancangan, kita nak mungkin besarkan rumah ke, tapi cash flow kita tak berapa nak okey. Tapi yang penting perancangan tu kena ada. Apakah yang boleh Aeon Bank tolong? Jadi dalam hal-hal pinjaman ni kita ada personal financing I. Jadi kalau pelanggan perlu katakanlah duit nak buat renovation dapur ke tapi tak cukup cash flow, bolehlah buat permohonan mengikut aplikasi kita dan kita akan proseskan. Untuk apa-apalah yang perlu, kadang-kadang emergency ke, boleh pakai aplikasi kita dan buat permohonan. Tapi ni semua orang nak tahu, senang ke susah permohonan tu? Permohonan step je tak susah langsung. Lepas tu kadar kita 6.88%. Tapi yang pentingnya ialah masihlah kita kena proses kredit dululah. Tapi dia punya steps tu senang, ikut aja apa app kata. Ikut step 1, step 2, step 3, insyaAllah senang saja. InsyaAllah dapat dapur baru. Okey, ni kan anniversary. Ada tak any special campaign? Ada. So for our first year anniversary, we are actually going to be issue limited edition cards and we're going to launch a grocery reward campaign. With this grocery reward campaign, we will be offering 8 times point. Kalau you shop dekat Aeon shops, we will give you an extra point, so 9 times point. Essentially, it is a 4% cashback. Spending on your debit card. So grocery campaign ni kita akan launch sampai 31st December this year. I ingatkan 8 times dah banyak. Bagi 9. Yes. Wow. Okay. Shop dekat Aeon. Sebab grocery ni sesuatu yang you kena buat tiap-tiap bulan pun. So daripada you shop pakai benda lain ataupun di mana-mana, lagi baik you shop di Aeon and then you pakai our debit card, you akan dapat 4% cashback. Betul tu. Jadi jadilah pengguna yang bijak. Saya pasti orang luar semua nak tahu dengan kelebihan Aeon Bank ni tapi macam tak sure. Jadi apa kata kita tanya pendapat mereka di luar sana. Okey, apa pendapat awak kalau ada digital bank yang boleh bagi you rewards setiap kali you buat apa-apa pembelian? Beli kopi ke, beli boba ke? Saya ni memang jenis keluar kawan-kawan, pergi kopi-kopi, makan-makan. Tapi memang best kan? Rewards you tu dalam bentuk points. Point? Contohnya, point apa? Points tu boleh ditukarkan ke dalam bentuk wang melalui sistem cashback. Cashback, macam redeem barang dekat kedai ke apa macam tu. Wang tunai, kiranya macam duit betul tak? Apa pendapat awak kalau awak mendaftar dan awak diberikan kad fizikal macam ni? Serius lah, kad macam ni? Warna macam ni? Cantik je! So you know that there are a lot of digital banks out there. What if there were a bank that offers you interactive gamification features and give rewards when you participate? God, I like that. What's the name of the game, huh? It's called Neko Missions. Neko Mission. That's a good name though. Okay, what if there were a bank that rewards you 9 ringgit for each referral? So, if I refer my friend, I will get 9 ringgit. So, if I refer another friend, I will get 9 ringgit also. So, if it goes on and on, I will still get 9 ringgit. That's a good money though, easy money though. Apa pendapat pakcik kalau saya kata online bank ni hanyalah untuk golongan muda dan bukan untuk golongan yang dah berumur? Janganlah cakap macam tu. Macam pakcik sendiri pun, kata orang warga tua ataupun veteran kan. So, pakcik tak tahu, pakcik tanya anak pakcik, tanya cucu, belajar online. Kan tak ada masalah kan, benda tu boleh belajar. Okey, apa pula kata pakcik kalau ada bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan yang patuh syariah, mudah dan tak perlu kecawangan untuk buka akaun? Tak payah pergi cawangan. Borang-borang semua macam mana? Semua online. Senang lah kalau macam tu. Tak payah buang masa. Bazir semua tu. Tak payah duduk rumah je. Tekan-tekan je. What are the deciding factors when you're choosing a bank? Okay, for me, when I choose a bank, okay, number one, you have to give me higher returns because I always compare between banks and the rates. If you give me competitive rates, for sure I will choose you, okay? I don't want it to be have many hidden terms and charges, okay? And because investment and banking is all about getting your ROI higher and with less cost. And number three, which is the most important for me, is security.
Imagine with all the data protection, privacy. Yeah, I don't want to mess up with all these things. It's very kanang kapur. Okay, and then imagine you are the bank, right? I put my money to you, so sure I have to trust you first, right? True. That's how it all works. I'm very happy to hear about the feedback on our online banking security. As a digital bank, this is the most important thing to us. We have introduced a mobile security protection, which provides a shielding technology on our app, which will provide protection and security for our digital banking app. Betul tu. Kita sebagai pengguna, kita nak yang selamat dan yang terjamin. Kita dah nak sampai pun ke penghujung show kita, tapi sangat-sangat excited sebab inilah masanya. Let's unveil 1, 2, 3 Positively Pink Grand Prize. Okey, sebenarnya nak kongsi bersama dengan anda boleh menang semua ni, tapi anda kena jadi pengguna akaun Aeon Bank, dan caranya mudah sahaja. Anda hanya perlu komen dan katakan kepada kami kenapa anda layak untuk menang, dan kami akan pilih pemenang sebab tarikh terakhir adalah pada 31 hari bulan 5 jam 11.59, dan kita akan wawarkan pemenangnya di akaun media sosial Aeon Bank. Dan ada satu lagi giveaway yang anda boleh join, iaitu Wonderful Anniversary Giveaway. Caranya sama juga, komen dan katakan kenapa anda layak dan kami akan pilih. Ingat, tarikh dia 31 hari bulan 5 11.59 malam. Okay, thank you so much kepada anda semua kerana menonton program kita untuk hari ini. For those who are new to Aeon Bank app, anda boleh scan the QR code on the screen untuk download dia sekarang. Dan kepada mereka-mereka yang dah pun menjadi pengguna Aeon, terima kasih banyak kami ucapkan. Tetapi kita nak tahu juga apakah pesanan terakhir Raja Teh untuk mereka-mereka semua. So join our NECO missions, create your savings pots, and keep collecting your Aeon points reward. And we will be introducing our AI-powered NECO Sensei, a personal financial coach, specially for you very, very soon. My last message is to be ringgit savvy, spend mindfully, and let's continue to grow together on this exciting digital banking journey. Thank you. Baiklah, once again, thank you so much Raja Teh, dan kepada anda semua, semoga anda terus memaksimumkan manfaat yang ditawarkan oleh Aeon Bank dan may it continue to be your favorite everyday digital bank. Until we meet again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane, bye!